Poštovani gledatelji, zadovoljstvo mi je danas predstaviti vam Toshibin Smart televizor za 2013. godinu u 39-inčnoj dijagonali. Radi se o najnovijoj inačici Smart TV platforme koju Toshiba ove godine naziva Cloud TV, a koja bi korisniku trebala omogućiti sugeriranje sadržaja na osnovu njegovih preferenciji te mogućnost kvalitetnog pretraživanja. To je jedna od funkcija ovog televizora, naravno za moderne trendove vrlo značajna, uz integriran Wi-Fi i Miracast, odnosno Intelov vidi dijeljenje sadržaja putem bežične veze. No krenimo redom. Za početak nekoliko riječi o dizajnu ovog televizora. Kao što i sami možete vidjeti, radi se o vrlo klasično oblikovanom televizoru, plastičnog tamno-sivog okvira i stalka kvadratičnog oblika. Televizor koristi LED pozadinsko osvjetljenje koje se nalazi direktno iza ekrana, zbog toga njegova debljina, odnosno dubina, nije onako malih dimenzija kao kod bočno postavljenog LED osvjetljenja, no za uzvrat korisniku to nudi bolju uniformnost slike, što znači da pojava jačeg probijanja pozadinskog osvjetljenja neće kod ovog modela biti vidljiva. U testnom primjerku doista tako je bilo i mi smo tijekom gledanja sadržaja u CinemaScope formatu, dakle s crnim trakama iznad i ispod sadržaja, nikakve probleme nismo uočili. Ranije smo testirali Samsungov i LG primjerak smart televizora srednje klase i tamo smo uočili sasvim drugačije oblikovan daljinski upravljač u odnosu na klasičan s numeričkim tipkovnicama i velikom broju tipki. Toshiba je zadržala taj dizajn, tako da njihov osnovni Smart TV televizor nudi plastični daljinski upravljač sa cijelom paletom tipki, navigacijskim strelicama i mogućnostima aktiviranja podnaslova, promjene audio kanala i mogućnostima upravljanja multimedijalnim reproduktorom ugrađenim u televizor. Bez obzira na Smart TV mogućnosti, kvaliteta slike je dalje jedan od vrlo važnih parametara na koje korisnici jasno obraćaju veliku pažnju prilikom odabira i drago nam je vidjeti da je Toshiba u tom segmentu adresirala detalje kao što su kvaliteta i vjernost reprodukcije u skladu sa standardima, te u Hollywood predlošcima, njih čak 3 koje ovaj televizor nudi i više nego dobar RGB balans i raspon boja koji je u odnosu na ranije testiran Panasonicov E6 model, koji je direktni konkurent po cijeni ovom modelu, čak i nešto bolje odrađeno. Segment koji nije tako dobro odrađen i posebno sa stajališta kalibracije je otvorenost kontrola. Naime, Hollywood Pro predložak je jedini koji nudi cijelu paletu opcija, uključujući upravljanje primarnim i sekundarnim bojama, podešavanju game i podešavanju RGB balansa u 2 odnosno 10 točaka. Ono što trebaju krajnji korisnici znati je da ovaj televizor nudi opciju automatske kalibracije u slučaju da se investira u poseban X-Riteov kalibrator koji se može kupiti u Hrvatskoj. Međutim, vjerujemo da će njegova cijena mnoge odvratiti od investicije i da će radije angažirati nekog da odradi kalibraciju ukoliko se odluče za ovaj model. Kvalitetan RGB balans u Hollywood predložcima smo provjerili gledajući Bartonovo Moje najdraže čudovište, najnoviji film na Blu-ray mediju koji je izašao u izdanju Continental filma, a gdje do izražaja dolazi kvalitetan RGB balans, detalji i izvrsna oštrina u native načinu rada. S druge strane, za prikaz boja smo provjerili Peter Jacksonov Hobbit na Blu-rayu također, a kod kojeg također detalji su dolazili do izražaja i ograničena pokretna rezolucija nije se isticala kao nedostatak. S druge strane, kod sportskih sadržaja ograničenost pokretne rezolucije dolazi do izražaja u vidu zamućenja i prikrivanja detalja. Toshibin osnovni Smart TV model koji smo imali prilike testirati
Nije nas posebno oduševio kvalitetom slike, integracijom Smart TV platforme, te ograničenosti u najboljoj kalibraciji koju bismo mogli postići obzirom na opcije. U odnosu na Panasonicov E6 model koji smo ranije testirali, ovaj model nudi nešto širi kut gledanja i nešto precizniju crvenu boju što se tiče reprodukcije slike. Međutim, u svim drugim segmentima se nalazi iza njega i sukladno tome ne možemo ga preporučiti zahtjevnim korisnicima koji žele bogatu Smart TV platformu i brzo sučelje. To je bilo sve u ovoj video recenziji. Nastavite nas pratiti putem YouTube-a, Facebooka i na samoj stranici, te do neke druge video recenzije. Srdečan pozdrav!